Matura. D5 brat. A si kaj pogledu? Alkani, alkeni, alkini katode. Ločevalne analizne metode. Destilacija, filtracija, kromatografija, tracija, dokazna in strukturna kemija. Pred poletjem keratura, zdaj morim in ta matura. Skozi do morja nisem frej, najprej pišemo esej. Že mal švicam, pišem plonke, si preberam te odlomke. Nisem nič pogledal prej, daj mi reč, da bo okej. Zdaj lovim vse te pike, tko kamicka tisnjen voz. Iščem najmanjše razlike, od poezije pa do proz. Logaritmi, eksponenti pa odvodi polinom. Integrali in limiti, a to sploh na redu bom. Kesička, kje si fant, a boš zlati maturan, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati maturan, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati maturan, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati maturan, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Gledam kisline in bazije, merim se, štejem si fazi 3. Iščem ATP sintazije, ne vem, sprašujem buraz. Mam to potencijalno energijo, sam mam tudi trenje. Mam ta F, mam to silo, sam mi manjka v učenje. Bolj ko gledam se uči, vidim da to čist je mim. Gledam snov za prvi letnik, ne bom doktor, ne odvetnik. Jebeš to, jaz bom fancy, jaz bom YouTube influencer. To mi je sam porastant, gimnazijski maturon. Sička, kje si fan, a boš zlati matura, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati matura, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati matura, a boš zbral se pike, a boš delal spike. Kesička, kje si fant, a boš zlati maturan. Z vprašanje je kreten